Atwarithia a nduthi kuma itũra-inĩ rĩa Ngoina momanĩtie na kuoya watho moko-inĩ mao na gũtharĩkĩra ekwĩrwo erĩ a ũici wa nduthi na thutha wa kũmatũngia mbara mamarũri nginya gĩceceni-inĩ ya borithi ya Kabaltigan. Leo tumeshuhudia jambo la kushangaza hapa eneo letu baada ya kupata wezi wawili wa pikipiki. Wezi hao walikuwa wametunyanyasa kama wenyeji wa Bureti na kama wafanyakazi wa biashara ya bodaboda eneo hili letu la Bureti. Sisi tumeumia sana. Kusema ukweli, hao wametunyanyasa sana. Pikipiki mingi sana zimeibwa kwa muda mfupi yenye ilienda. Muda wa miezi moja yenye imeenda, pikipiki karibu 15 na juu zimeenda eneo letu la Bureti. Kwa ihinda aikaria aya makoretwo magĩtetia gwakĩrĩria gwa ciĩko ici cia ũici wa nduthi, makiuga nduthi itanyihiire 15 na irĩkĩtie kũiywo mweri mũhĩtũku. Leo asubuhi wizi wa pikipiki ambao ni jambo la kustachapisha kwa hii eneo letu la Jemasadwat. Kila siku pikipiki inaibiwa, zingine zinaibiwa ikibakiwa kwa barabara, zingine zinaibiwa ikiwa ndani ya nyumba. Hata yenye ametusangasha leo ni yenye ilipiwa kwa nyumba, yenye watu wakiwa analala, pikipiki inaibwa, nyumba lao inabomolewa. So hiyo ndio shida kwetu. Leo tumeshika wawili. Atwarithia marauga ona thengia wa kũhũra riboti ceceni-inĩ ya borithi makĩenda kũheo ũgitĩri gũtirĩ makinya matacũkagio. Pikipiki yangu ilipotea mwezi wa 4 na nimeshughulika kuripoti kwa police station. Hakuna nini chochote chenye amenisaidia mpaka niko na OP sahi. Ni mtu mwenye alichukua hiyo boda anaishi Kabartegan. Sahi anauza mafuta na hakuna usaidizi achakamata huyu mtu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, Njĩtego Kariuki wa Wamboi.